جمهات پرسکرین چی پرتوک باشا داکو بخوینن داجبو آری وابکه دواره پروردی دا و جبو آوا کرنا زاروک و کسایت زاروکا. از جواره بیجم بکرتایی جسد پرتوک باندور کر سرانسری دیروکا مروواهی حتی نها پرتوکا جوی صدی پرتوکا کهیا جرد بیجنی زردشت وها گوتیا یا فیلسوف آلمانی فریدریک نیتشه. زردشت کیه؟ از تنی برسوا پرسکی دم جماعت کرن بمی من وجه کردی دا خندکاری که مرابوج مپرسکر گما مستا زردشتیت اولکا حتی ها شبداری وینا گلک هنا و پرتوکا ویه بخمبری ویه چمانی دبیجن فیلسوف زردشت و نابیجن نبی زردشت بکرتایی برسوا وی پرسی جبرك زردشت بخوا نگوتیز پیغمبرم. اولی بریا زردشتیتی حموکی اولی که هاتن اولین گوری جنگه هوا بون. خداوند حتی هنگی خداوندی خوجهی بون. یعنی مروف چی دید او صدما جیاناوی بو باوری پیدانی. خداوندی چاندنی هبو، خداوندی آوه هبو، خداوندی آگر ولدورنا هنکا جی دیدید وکی چیلکه که صدما جیان هوایا او چیلک دعبداندی. زردشت پشتی رامانه که دو دریش پشتی کو شکفته خود کت خلوی ده دمک دریش شکفته خود کت اول روی نری گوت روی گوهر خدا کی تهیا جهنگی ده حتان ها هی صندق نام کرده ده هیا هی کو صندق خوند بیجن به خدای شب و روش دیروک دیار دکی زردشتیه کمین اولا سینوری جواکا کو تیدا جیان دکر و سینوری وی دمی درباس کریا کو جیان شیرو وکر و جیان پشتی مرینه شیرو وکر وکی کو هلبستوان کرد جگرخوین دبیجه جترسی انسان خدا چو عظمان یعنی حتی هنگی اول همو لسر روی خاکی بون آگر آف چاندنی طاف آجال جبدا مروحیه دید کو افتش تشنی فیزیکی نورمالن ایدنی نما رامان پجراند کو اول تشتکی بربهست به تشتکی داری شعب العردی جبوه که زردشت به فلسفه کرتک و دورتر رانمی و شیرو وکر لی زردشت بخوا نگوتیا اججم خودی هاتما و از پیغمبرم لیوی جیان شیرو وکریا زردشتیت یکمین اول بو خدای یک باکر و آواکرنا جیانی لسر دو آلیا دهندروی خودت حوینه فریدریک نیتشه او فیلسوف و رامانیار و لیکولینر و آوازمند موزیکیا نیتشه ددم شر جهانیه یکمین هنگاکو شر دنابرا آلمانیا و فرنسا دا لدار او جچو بجداری شر بو لی جبرکو جاوی طاری بون و نکاری بو نشانه بگری دبیجن او شیاندنا نخوشخانه داقنا آریکاریا بزیشکا بکی و بریندارا وارحت بکی لی دبیجن لوی دریجی جبرکو نیتشا بخوا هنکی دا آلیه لاشیدا هنکی قلس بو درونا ویجی قلس بو دمی چاگوا برینه گران دکر بهشت دکت هنگی اوج لشکریه ساق سرحاندن و شیاندن مال جبرکو نیتشا تخست خزمتا ولات خوبکی و نکاری بود آلی لشکری دا خزمت بکی البریار دا هنگی و بریا رامان خزمتا ولات خوبکی نیتشا رانمی گوچمان آلمانیا دولتکا مزنا بهیزا خودی تنک و لشکر و چک و چمانی سرناک هدن اوی دید لگوری نریناوی کو پرزگریک دباوریا لشکری آلمانی دیا لگوری نریناوی لشکری آلمانی خودی باوری که قلسا اوی دید کو القی رگزی پیغمبر عیسی هرن او رگزا کد بجی یک شقامک روی تی راست خی تی روی چپی دیه لگوری وی ربازی اف لشکر تشتکی بسر نائخن او پیدوی فلسفه که بهسترا کو لشکر آلمانی به آوا بکن دلیگرین خدا
پرتوکا آویستا الموزاخانەیەکە ئەڵمانی دیت و ئەو پرتو خوند گۆ بەلێ تشتاک و ئەزلێت گەرهم ڤادوێ پرتوکێ دەیە ئیدەنێ ژنوڤا ئەو فەلسەفە بە شێوەیەکی هەلبەستی هوناند و خستە پرتوکەک ناوێ وێ پرتوکێ کرە زەردەشت وەها گوتیە و خست وێ پرتوکێ چاپ بکێ لێ هەنگی دەبێژن لە ئەڵمانیایê dê çapxane hebûn yek ji her du çapxane jî razî nebû ku pirtûka wîna jê re çap bikin dibê hingî ew mijûl bûn bi çapkirina çend milyon nisxa ji İncîlê gotinê em pirtûka te ji te re çap nakin dibê hingî neçarima ku wê pirtûkê li ser hesabê xwe çap bike û ji wê pirtûkê tenê di nisxa çûn ew her du jî wekî diyarî çûn kesekî ew pirtûk ne pejirand û kesekî nekirî pirtûka wîna wilo ma pêşguhkirî û winda dibê heta piştre ev pirtûk giha serleşkeriya Almanî got tişta ku em pê divê bêne ew divê felsefê de ye îdînî ji nûva ew felsefa anîn û li nav leşkerê xwe bela kirin û hiştin leşkerên bi vê felsefê bawer bêne avakirin û ji hingî de Almanya ji serkeftineke leşkerî derbasî serkeftineke dî bû heta ku giha astekê ew dewleta ku pêra di şerê cîhanê yekemîn Fransa ya ku ew çend sal bû pêra şer dikirin di 24 saeta de ew welat dagîrkirin û standin û derbasî welatên dîtir bû û ewî digo ez ê cîhanê sax ez ê girim di yekî rojnamevan çû jê pirs kir gotiye çawa cîhanê hemûkî dagîrkê gotiye got ez ê bihêza va leşkera û ew ê rojnamevan bire darî leşkerê xwe wê got wa leşkerê xwe bengewaziya leşkerî ji wa re got bi pêş de herin dibê leşkerî wîna bi pêş de çûn li pêşiya wa leşkera dibê kaşek hebûye ku digiha wî ka şûjê dihate xwar dimirin dibê ji wa leşkera kesekî ne gava xwe kêm kir û ne zêde kir heta wîna gote wa got bisekinin gote wî rojnamevan got ez ê va leşkera vê bawerî dinyayê hemûkî steynim heta giha astekê dibê dijminê ceşê Almanî digo ku ew dikuştin digotin herin li wa bigerhin çi razeyî du va leşkera de heta halo kesin mêrin û natirsin bêçûn wa girihan meyzandin ku diberîka her leşkerîkî de pirtûkeka wilo biçûk ya Friedrich Nietzsche diberîka wa de dibêqena di navberan de wê pirtûkê bixwînin niha em ê êne ser felsefa Friedrich Nietzsche û pirtûka zerdeşt wiha gotiye çimanê hata destnîşankirîn weke yek ji sed pirtûkê bandorker seranserî dîroka mirovahiyê felsefa wî ava bû li ser mirovê tekûz mirovê serxwera mirovê serkeftî duruşmê Nietzsche çi bû hêza vînê Nietzsche felsefa bi awayekî nû hûnand got jiyan ne ji bo xweşiyê ye jiyan ji bo hêzê ye ji vê pirtûkê sax ez ê ji we re hevokekê bêjim ew kilîta hêza kesayetê ye ev rêgez û hevoka min dixwest hûn bigirin vê hevokê binivîsînin û li ser hêtekê xwe li malê deynin û timî vê hevokê bixwînin û ji xwe re bikine weke rêgezekê di jiyana xwe de û bi zarokê xwe bidine fêrkirin ew hevok çi dibêje dibêje mirov werîsekî ji dandiya ser korteke kûr re di navbera acal û mirovê serkeftî borîna ser vî werîsî re metirsiya û her dudulîkek yan pişûndevegera li ser wî werîsî metirsî bi metirsiya ev tê çi watê ev felsefeke gelekî berfara şîrovetkê li gorî nêrîna Nietzsche mirov jinga ku di welidê ew di şerrekê û rikberiyekê de ye bê xerîza xwe wekî acal yan wekî mirovekî serkeftî cihgirê yan wê mînê acal bûya xerîzê xwe
و دبیجن شر وی فلسفه گلک هاتا کرن جبر کو وی گنه سروک لشکره کی هلاندن کو اف فلسفه به شویه کی شاش بکارانی و نه تنینیچا اولا زردشتی بخوشی گلک هاتا رشکرین جبر کو دیتن اف کسی ها شوبداری و اولنا فیلسوفه کی روسی پرتوکک چاپ کربو بناوی سر ربازا زردشت بحثا نازی آلمانیا کربو کود گوتن اوا دایا پی شیرت اولا زردشت لی تبلی وی قاسی حتی نها فلسفه نیتشا تی ناسکرین وکی بهسترین فلسفه پروردهی سر آستا جهان ساخ شخم تخواست از وینه کی بینم کو پچکی سمبیلی وینا هنکی بچوک بن مندیتن مدادو چروکا سمبیلا چروکا کا سمبیلی ویجی هيا جبركو نيتشاب خوا انسانكي هورك بو و بلا شخوا هنكي قلس بو و دمي دبستان دا تمي حوالي وي او تنازل دكرين وكي كيمايك جرا دديتن او هربوناوي سبحان الله يهورك حمو بعاقلا چما جبوية كي لفي داوية او سمبل بردان وكي ركبريك بجواكرا وكي تحدي جرا